Damir Nuaja, Cross Sarajevo, radim Creation Throwdown kvalifikacije za Masters 35-ca. Imam ovdje šipku od 20 kg i ploče po 15. 50, imam kutiju 61 cm od 24 inča. Sat 8 minuta. Pull-up radim vam. Zelena linija 10 fita od 3.05 i imam logo od 9 kg. Mali. Hvala se. Sad. Na 3, aj Sanja. 4, 5, nastavi. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
Na 30, hajde. Skini tijenu, hajde. Bravo. Sklonjena je bok gurnjeve ovu čipku još dole. Sad. Go! Ajmo Dado, ajmo.